Дэлхийн хамгийн аимшигтай 7 газрын нэгээр нь шалгарсан Солонгосын сэтгцийн эмнэлгийн бодит баримтыг та нартаа дэлгэх гэж байна. Бичлэгийн төгсгөлд бүх зүйлийн оньсог таавар тайлбарлах болно. 이상한 종소리가 들리네요. 위쪽으로 좀 더 올라가 볼게요. 여기 불이 켜져 있네. 뭐지 여기? 아 여기 들어가는 입구가 있네요. 여기로 한번 들어가 보겠습니다. 여기는 해사고고요. 시간이 없기 때문에 다 촬영 못할 것 같습니다. 다행히 곳곳이 불빛이 삐쳐나가는 거를 막아놔가지고 창문이 왜 다 막혀 있을까요? 일단 제가 돌아볼 수 있는 만큼은 돌아보겠습니다. 엉망진창이네. 누군가 들어왔던 흔적은 보여요. 확실히 분위기만큼 엄청 안 좋네요. 쿵소리. 일단 찍는 게 먼저기 때문에. 뭐야? 쿵소리. 이 해사고는 지금 저 혼자 있습니다. 쿵소리. 쿵소리. 누가 있는 건가? 발소리, 발소리. 썩은 냄새도 나요. 뭐야? 박수 치는 소리.
엄청납니다. 마치 오지 말라고 하는 것처럼. 다시 말씀드리지만 저는 혼자입니다. 뒤에 누가 따라다녀? 누구야? 여기가 아마 영화 세트장이었던 것 같습니다. 일단 빠르게 우리는 볼 수 있는 곳을 빠르게 돌고 생각할 시간은 좀 나중에 생각하겠습니다. 지금 저도 막 부산에 온 지 얼마 안 돼가지고 빠르게 촬영하고 올라가 보도록 할게요. 이상한 소리. 1층은 영화 세트장으로 사용했던 것 같아요. 근데 문 소리는 어디서 난 거지? 특별한 건 없는 것 같습니다. 지금 불빛이 바깥쪽으로 새어나가 맞대기 때문에 거울은 깨져 있고요. 저도 향이 피우는 거. 무속인들이 왔다 갔나 봐요. 쿵소리. 좀 휙휙 도는 것 이해 좀 해주세요. 제가 불빛이 이거 하나밖에 없기 때문에. 긴장감도 긴장감이지만 빠르게 여기를 촬영하고 무사히 나가는 게
목적입니다. 시간이 별로 없는 점을 이해해 주시고요. 솔직히 여기도 들어오기 꺼렸던 흉가 중에 한 군데요. 확실한 거예요. 와보시면 알겠지만은 사실 이런 곳을 들어온다는 것 자체가 사실상 저한테도 부담이거든요. 쿵소리. 여기가 공지한 촬영지군요. 429, 404. 402. 뭐야? 바람 안 불어요. 위에 천도 가만히 있습니다. 뭐야? 또 열려? 여기가 402호예요. 영화 촬영지. 계속 문을 지 혼자서 움직이고 있습니다. 닫혀요.
가만히 좀 있어. 가만히 좀. 예정이. (402호는) 몽골이가 없어요. 안쪽에서 소리 나고. (403호) 시끄러 죽겠다. 자, 여기가 (403호). 지금 우리는 세트장에 와 있어요. 세트장에. 일단 저는 여기만 촬영해도 일단 성공인 것 같습니다. 거리는 다 찍은 것 같고. 지금 눈은 계속 혼자서 움직이고 있고. 다 막아놓은 것 같습니다. Энэ бол 20 орчим жилийн өмнө хаагдсан, хаягдсан эмнэлэг бөгөөд Солонгосын хамгийн их сүнстэй 3 байшингийн нэгэнд тооцогддог. Дэлхийн хамгийн аимшигтай 7 газрын нэгээр нь шалгарсан Солонгосын сэтгцэн эмнэлгийн бодит баримтыг та нартай дэлгэх гэж байна. Уг эмнэлэг нь хаалгаа барьсан шалтгаан гэвэл бохирын усны хоолойд асуудал гарсан тул тухайн эмнэлгийг хаасан байна. Тус эмнэлгийн захирал нь архаг хууч өвчний улмаас нас барсан байжээ. Захирал гэгдэх бүсгүй нас барахаасаа өмнө 2 хүүхэдтэй уг эмнэлгийг залгамжлуулж үлдээсэн ч 2 хүүхэд нь Америкийн нэгдсэн улс руу цагаачилсан тул тухайн байрлал олон жилийн хугацаанд орхигдсон байна. Уг хаалган дээр нь орхиг хориглоно гэсэн тэмдэг уг анхааруулга нь юуг илэрхийлж юу бичсэн байсан бэ? Энэ бол хувийн эзэмшлийн газар учраас зөвшөөрлөхгүй нэвтэрсэн эрүүгийн хуулийн 319 дугаар зүйлд заасан гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэл юм. Энэ газрын хувийн өмч гэж тогтоосон болохоор увайгүй нэвтэрч болохгүй. Тухайн тосгоны маш олон айл өрхүүд халдлаганд маш ихээр өртсөн байсан тул тухайн эмнэлэг рүү явах замыг нь хаасан байна. Тухайн эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлж байсан өвчтөнгүүд хаашаа алга болж яаж амиа хорлож ямар байдлаар нас барсныг нь одоо болтол тодорхойлж чадаагүй л байна. Энэхүү эмнэлэг нь цаашдаа нууц хэвээр үлдсээр л байх уу?